Yezu Kristo aragukomanga, ntiwihebe, wikwihebura, mukingurire aguhumurize. Humura Yezu arakuzi. Hari abantu benshi babaho bafite imitima iremerewe, bamwe baremerewe n'ibibazo by'ubukene, abandi n'indwara, abandi baremerewe no guhemukirwa, kubura akazi, kubura abo bakunda cyangwa se ibyaha bibashinja mu mutima bihora bibacira imanza. Hari n'abageze aho bumva ko ubuzima butakigira icyerekezo. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rizanye inkuru nziza. Wikwiheba, ntiwihebe. Nubwo abantu bagutererana, Imana ntiyakuretse. Yezu Kristo aracyagukunda kandi arahagaze ku rugi rw'umutima wawe, arukomangaho, aragukomanga, arifuza kwinjiramo, akakuruhura, akagutwaza imitwaro yawe yose. Yezu Kristo ahamagara abarushye n'abaremerewe. Mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 28 kugera ku wa 30 haragira ati: nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, njye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya, muzamererwa neza mu mitima yanyu. Kuko rero umutwaro wanjye uroroshye, n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, aya magambo ni isezerano rikomeye rya Yezu. Ntiyavuze ngo nimuze igihe mwatunganye, ahubwo yaravuze ati: mwa bantu murushye mwe n'abaremerewe. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko ikibazo ufite icyo ari cyo cyose kitamubuza kukwakira, ahubwo nicyo gituma aguhamagarira kuza iwe kugira ngo akuruhure. Nta mutwaro uremereye kurusha ubushobozi bwa Kristo. Icyo usabwa ni ukumwiringira no kumwegurira ubuzima bwawe. Yezu arahagaze ku rugi rw'umutima wawe, arakomanga. Mu Byahishuwe umutwe wa 3 umurongo wa 20 haragira hati: dore mpagaze ku muryango ndiho ndakomanga, nihagira uwumva ijwi ryanjye akankingurira, nzinjira iwe nsangire nawe, nawe asangire nanjye. Yezu ntabwo yinjira ku ngufu, arakomanga agategereza ko umufungurira. Iyo umukinguriye azana amahoro, azana ibyiringiro, azana imbabazi n'ubuzima bushya. Uyu munsi nawe arakomanga ku mutima wawe. Ntukamutererane, witerere iyo, mwakira abe umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Amamaza kandi wegurire Imana amaganya yawe yose. Ibaruwa ya Petero umutwe wa 5 umurongo wa 7, ibaruwa ya mbere umutwe wa 5 umurongo wa 7 haragira ngo mujye muyitura imiruho yanyu kuko ibitaho. Mujye muyitura imiruho yanyu n'amaganya yanyu kuko ibitaho. Imana ntiyifuza ko wikorera umutwaro wenyine, ishaka ko uyishyikiriza agahinda kawe, amarira yawe, ubwoba bwawe n'ibibazo byawe. Hari igihe abantu bananirwa kutwumva, ariko Imana yo yumva buri isengesho n'amarira yacu. Imana iri kumwe n'ufite umutima wiyoroheje, umutima uciye bugufi. Zaburi ya 34 umurongo wa 18: intungane ziratabaza Uhoraho akazumva, maze akazikiza amaganya yazo yose. Niba wararize mu ibanga, niba waracitse intege cyangwa ukumva nta muntu ukumva, menya ko Imana iri hafi yawe. Ntabwo yirengagiza amarira y'abayishaka. Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe. Yeremiya umutwe wa 29 umurongo wa 11: njyewe nzi imigambi nabagiriye, uwo ni Uhoraho ubivuze, ni imigambi y'amahoro,
itari iy'amakuba, nzabaha kugera ku bihe bizaza no kwizera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nubwo ubu ubona ibintu bikomeye, Imana iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ntiwemere ko ibibazo by'uyu munsi bikwambura ibyiringiro by'ejo hazaza. Nshuti, ntukemere ko kwiheba, agahinda cyangwa ibibazo bikuganza. Yezu Kristo aracyagukunda kandi aracyaguhamagara. Niba umutima wawe uremerewe, ngwino iwe. Niba wumva waracumuye, ngwino iwe. Niba ubona nta mizero ugifite, ngwino iwe. Mukingure umutima wawe, umwemerere yinjire, akwambike amahoro ye, agutwaze umutwaro wawe kandi aguhe uburuhukiro nyakuri. Dusenge Imana. Mwami Yezu Kristo, ije imbere y'ubwiza bwawe, ije imbere yawe n'umutima uciye bugufi. Ndagusabye umbabarire ibyaha byanjye kandi unyinjiremo kuko wabisezeranyije. Shyize mu biganza byawe amaganya yanjye yose, agahinda kanjye n'imitwaro yanjye. Mpa amahoro yawe, unkomereze ukwizera kandi unyobore mu nzira y'ubugingo. Sinshaka kongera kwiheba, ahubwo ndashaka kukwizera no kukugenderaho iminsi yose y'ubuzima bwanjye. Mu izina rya Yezu Kristo, amen. Niba iyi nyigisho rero igukoze ku mutima, kanda like na subscribe, usangize abandi iyi video kugira ngo ubutumwa bw'ibyiringiro bujye bugere kuri benshi. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane, ni umuvandimwe wanyu Hitayezu Sosthene.